Ja vas srdačno pozdravljam kot talk šolici, kot jezik bez granice. Ovo se jako dobro. Dobar večer. Zdravo! Danas smo na Exchange Marketu. Najbolje je bilo kad su se svi predstavili, da smo prepoznali se društva i ljudi koji su ovdje. Kratki povijest Selamore, to morate pogledati. I mi imamo ovdje jednu od tamburaške grupe Zelenjaki majice. Iz Androfa, iz Čumova, od muškovijaškanoga društva i od čumovskih bećarov. Mišljala sam malo napravila markež, pa je malo tipične vazmene jaje, ki znajo samo par žene i rezla je med tim žen, ki znajo to krocat. Hrvatsku, jačke si igramo po hrvatsku, pa da, jačke si igramo po hrvatsku, pa po gersku, ter onda. Mi imamo tamburaše, mi imamo tancuše, a za danas, za 2 tedne se čujemo na Škiritov, na Lovrijenču. Glavne teme ove delavnice ću vam dati mali pregled. Na početku ću malo predstaviti hak za one ki još ne poznaju. Imate neka očekivanja, bi vas prosili da je tu stavite na flipchart. Jer je Dušan jedna osoba i zato trebamo s Dušan, a to sam zavila, Dušano. Kljun su naše kokoše na granici držale. Ovaj tekst kad dekliniraš, onda moraš paziti da je. Nije varao. Samo žena je sigurno varala. Dobro, ajde, okej. Da, točno. Naš cilj je da se gradišćanski Hrvati, gradišćanske Hrvatice prekogranično opet upoznaju. Tereza i ja smo htjeli da jednostavno mi se na Kiritov i tako vidimo, ali mi mladina od Grske, Austrije, Slovačke, mi se jednostavno nismo tako dobro poznali. Pa da bi bilo opet potrebno da se međusobno poznamo, tako na moriji družimo i moram reći da je to jako uspješno i meni se vidi da ovdje svako leto nove ljude vidim. Meni je jednostavno lipo kad vidim da se ljudi, da im se vidi, pa da se njim moru pominat, pa da se i po hrvatsku pominaju. Pa ja mislim da čuda ljudi nima tako čuda mogućnost da se po hrvatsku pominat, pa mora biti, a to je moja želja, da njih vode vidu da je ipak lipo, znaš, kako tu čut kad ja obožavam hrvatski jezik, meni je najljepši ko se ja mari po hrvatsku pominat. Nek te grije, srce što ti ostavi, vatreni vode, ovoj sve. Ali na svaki način cvećevanje najbolje. Ja se ufam da će još čuda več ljudi docimo na ov tečaj. Sveti Marti, pa da snimam čekać. Hvala. Ne vidim. Ali lipo je ovdje, no te doći. To je život. Moje poezija, učanje. Živanje.